ibihe byiza abakunzi ba Connection TV mwese aho muri mukomeze mugubwe neza nitwiringiye Imana Patience ndi muri studio za Connection TV mbasuhuza nako mbaha ikaze ku biganiro byacu n'amakuru tubagezaho mu minsi ishize nyakubahwa Donald Trump perezida watorewe kuyobora igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho azatangira inshingano mu kwezi kwa mbere yatangaje yuko arajwe ishinga no kuzigarurira igihugu cya Canada kikaba cyaba leta ya 51 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Avuga kandi ko yifuza kuba yakomeka igice cya Greenland ndetse n'umuhora wa Panama kuri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ibintu bifite icyo bisobanuye muri politike n'ububanyi n'amahanga, ni ibintu bishobora kuba byagira impinduka zikomeye mu buryo bw'ubukungu by'umwihariko muri bihugu bikomeye mu isi mu ngingo zirebana n'ubukungu. Aha turibaza tuti rero ugushoboka kwabyo gushingiye kuki, ese biramutse bibaye byaca mu zihe nzira, ingaruka byagira kuri iyi si dutuye ni zihe? Iyi ngingo rero tugiye kuganiraho n'izindi zishamikiyeho, aho ku murongo wa telefone ndi kumwe na Maître Abe hari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tugiye gusesengura ino ngingo nari maze kubabwira, mbaha ikaze mbamisha ko nidusoza ikiganiro muzana mu gufata umwanya w'ibitekerezo, ariko kandi tubanze dusesengure ibirebana n'iki cyifuzo cya Donald Trump. Maître Abe ku murongo wa telefone uranyumva neza? Ngakumva Patience, Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Yego namwe bibe bityo. Sawa. Yango wumvise ingingo nari ndimo mvugaho. Numvise introduction yawe. Mu by'ukuri ni turi mu gihe nyine aho isi irimo irivugurura, inkwakuzi ubu ngubu mbere ko wongera kubaho indi byo bita world order cyangwa se amasezerano mpuzamahanga, kuko yari amaze imyaka hafi 80 kuva 45 habanje kuba yota Société des Nations isimburwa na Nations Unies. Ubu rero hashobora kuzabaho ikindi mu gihe cya vuba, hashobora kuzaba intambara izadeclencha ibintu bikongera bikisubiramo, cyangwa se intambara z'ubukungu, noneho isi ikongera ikicara igashyiraho amabwiriza n'amategeko mpuzamahanga. Kuri ubu rero ntabwo bikiri amahano kuba ibihugu bijya kwiyomekaho ibindi bice, uko ibihugu biteye kugeza ubu byagiye biva ku kintu gito bikagenda nyine kwanda nuko igihugu kikaba kinini. So tujye kuri iyo ngingo rero, Canada, Trump aherutse kuvuga yuko iramutse inaniwe gukorana ubucuruzi na Amerika kubera imisoro bazayishyiriraho, byaborohera noneho babaye intara ya 51 mu zigize Amerika. Wari uvuze ku muhora wa Panama. Umuhora wa Panama urabona iyo iriya Canal de Panama niyo ihuza burya Amerika na Latin America, bicuruzwa binyura muri amuhora, kandi n'umuhora wakozwe ku busabe bw'abanyamerika, imbaraga z'abanyamerika. Ubu rero influence y'abashinwa muri Amerika Latine ni nini cyane, iragutse ko bari kwashyiraho ibikorwa remezo ibyambu, hari icyambu uretse gutaha cyo muri Peru. Ubwo rero kuba Amerika yakwisubiza uwo muhora, byabona ngombwa na Panama bakayigira igihugu cyabo cyangwa agace kabo, ni ibintu rwose bishobora gufata igihe cyangwa se gitoya bikaba byakorwa. Ahandi wari uvuze ni agace kitwa Greenland cyangwa Groenland kigenga, ariko iby'igice kakayoborwa na Denmark. Ni mu majyaruguru y'inyanja Atlantique, ariko ko burya uruhande runini cyane ruri kuri Antarctique naho tufata ko ari undi mugabane ugizwe gusa n'urubura. Iburasirazuba rero bwa Amerika habaho iyo Greenland, noneho iburengerazuba hakaba Alaska n'ubundi yongera ikambuka inyanja ya Pacific igahita ukora ku Burusiya. Ariko naho ni urubura, ariko mu bihugu nk'Ubushinwa, Amerika n'Uburusiya naho bashaka kugira ngo bazagire
iyo control mu myaka iri imbere, cyane ko isi igenda ishyuha, aho ngaho hakazaba naho ahantu h'ubuhahirane, cyane ko Uburusiya bufite imijyi iri mu burengerazuba. Twafata nka Los Angeles y'Uburusiya, hari umujyi wita Marie Krasnodar. Ubwo nawo ni umujyi ukomeye cyane, ukunda no kuberaho n'inama z'ishoramari mu buryo far west ya Russia. I mean far east ya Russia, uko ni mu burasirazuba bw'Uburusiya, ariko hakaba uburengerazuba bwa Amerika nyine wambutse iyo migabane. So ubwo rero ni uko nguko bimeze, ariko ibintu biriho byibazwaho cyane mu bitangazamakuru by'abanyaburayi, abazungu bari ese Trump ibyo yabikora, yashyira Canada kuri Amerika. Ndumva ari ngicyo wenda hari abantu bakwibaza, n'abantu benshi baribaza bati ashobora kuba ari ugutera urwenya. Ariko mbere yuko wenda tuhagera ngo turebe ugushoboka kwabyo, reka tuve kuri iyi Groenland tuyivireho rimwe. Hari nahoze nsoma mbona bavuga ko hari n'agace gashobora kuba karimo n'amabuye y'agaciro ibihugu biba byakenera, ariko ukabona Uburusiya bufite inyota yo kuba bahagira control, Amerika ikagira inyota. Ibi byo mbere yuko tuhava ubona izi nyota ibihugu byombi bifite za kontrolwa gute? Urabona byo byakwerekeza he? Ntibishobora gukurura intambara ku buryo mu gihe kiri imbere twabona intambara hagati y'ibihugu byombi kandi bishingiye kuri aka gace Trump yavuze ko ngashaka kugura bakamusubiza yuko batagurishwa? Potentially hariya navuga yuko ari abanyamerika, nubwo ari aha Denmark, ariko mu bihumbi 70 bihatuye, ingabo 10,000 deja ziri muri Greenland. So umva rero ingabo 10,000 z'abanyamerika niyo bahakorera imyitozo, ariko iyo myitozo n'ubundi nabo bahavana deterrare, ariko bya tekinoloji muri bya bice birimo ubukonje bwinshi cyane, hari amabuye cyangwa se umutungo kamere udasanzwe bahakura banakoresha mu bya tekinoloji. Niyo mpamvu ubona n'imbaraga z'Uburusiya muri bya bice navugaga bya Krasnodar hariyo abahavana ibintu bya tekinoloji cyane. So rero ntabwo Uburusiya navuga yuko bwaba bufite amahirwe kuri Greenland, ahubwo bo bafite Antarctic. Burya abafite amahirwe cyane ni Abarusiya, kandi bakazahaho n'Abashinwa. Naho muri aka gace ka Greenland na Canada rwose umuntu wabyegukana bitamugoye ni Amerika. Reka tugaruke noneho ku gihugu cya Canada, igihugu twabwira abantu yuko ari igihugu n'ubundi ubwacyo kinini, kuko ni kimwe mu bihugu binini niba ntibeshye kirutana Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki gihugu rero Trump avuga ko yakwigarurira, tubifate nka jokes cyangwa bifite ishingiro? Birashoboka yuko yacyanexa kikajya kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Trump banamufata nk'umuntu w'umujoke cyangwa se humoriste w'umunyarwenya, ariko Trump ni umugabo buriya w'igihangange, ndetse wagombye ko yarayoboye Amerika nko mu myaka byibuze 25 ishize. Iyo ari bishoboka aratari ahantu hari demokarasi, nyine demokarasi tumenyereye, Amerika yagombye kuba ari igihugu rwose noneho kiri ku rundi rwego. So ibyo avuga rero ntabwo abivuga nk'umuntu utareba kure, ahubwo areba kure, ariko Amerika ikaba igihugu nyine kidakiyobora, kigendera kuri za deep state, urumva. So rero we afite iyo audacity yuko hari ibyo yageza kuri Amerika ndetse n'ibyo ngibyo. Ariko dusubiye inyuma gatoya mu mateka ya Canada na Amerika, ubundi zose zari koloni z'Abongereza, ariko Amerika imaze kubona ubwigenge muri 76, muri iyo myaka yose yakurikiyeho, barangije bamaze nk'imyaka 100 yose Amerika n'ubundi n'Abanyakanada bakorera hamwe, ariko bakagira agace ka Quebec kari ak'Abafaransa, naho bashakaga nyine nabo kwisepara kugira ngo babe igihugu ukwacyo.
ubwo rero bibaho ariko bagira amapakite yo gufatanya yo kuba bakorera hamwe ubucuruzi ndetse na Amerika igacungira umutekano Canada. Ariko dusimbutse mu gihe Amerika yari ifite intambara civil war, ari amajyaruguru n'amajyepfo cyagiye bapfaga iriya za slavery abolition, guca ubucakara. Amerika y'amajyepfo yanze icyo cyifuzo, barwana na Amerika y'amajyaruguru, ni ukuvuga hagati ya Tennessee wenda n'igice kimwe cya Kentucky, aho hose kuzamura hari amajyaruguru, ariko za Tennessee kumanura za Mississippi, za Arkansas n'izi zose zari amajyepfo. Zo zabarwanye muri icyo gihe barwanaga, nibwo Canada noneho nayo yabaye noneho nk'iyigenze, noneho ifatanya n'Ubwongereza, ahubwo ihinduka intara y'Ubwongereza. Ni ukuvuga kugeza ubu tuvugana n'ubundi Canada sovereignty yayo cyangwa ubusugire bwayo bucungwa n'ubwami bw'Abongereza. Ubwo rero muri iki gihe tubona Trump n'ubundi ntabwo ari umucuti n'abanyaburayi, rwose kwisubiza Canada ni ibintu bishoboka kandi ndetse cyane, uretse ko na n'ubu ngubu Quebec niyo nabonye yahagurutse iri gusakuza, ariko nabwo ni ukubera Abafaransa babafasha. Ariko Abongereza Abanyakanada abenshi baravuga Icyongereza, za Ontario, Toronto, abo bose bo baranabyifuza. Urumva biriya Trump yagize urwitwazo, abimukira baturuka muri Canada n'iki akazamura imisoro 25%, n'ubundi Canada ibiti cyane cyane ibiti, sidérurgie, ya fer, nickel, byose umukiriya wabo ni Abanyamerika. Ubwo rero bizamuye ubukungu bwabo bwagwa cyane ku buryo kuba igihugu bitaba bigishobotse. So muri make rwose ntabwo Trump ibyo avuga akina abe na gato, niyo yatabigeraho nonaha isaha n'undi wese akabizamura ibyazagerwaho. Hari aho ubwo wari utangiye kuvuga kuri Trump, hari aho wari uvuze ko ari umugabo ureba kure mu bijyanye na politike n'ibindi. Gutekereza gufata Canada akayigira intara ya state ya 51 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika harimo kureba kure gute? Icya mbere ni ugusova Abanyakanada, ariko cyane cyane muri igihugu cyose. Burya rega nubona umunyagihugu utifuza ko igihugu cye cyaguka, uwo ntabwo ari umunyagihugu, nta nubwo abanakunda bazamukomokaho. Igihugu ni uko cyaguka mu buryo bw'imbibi cyangwa mu buryo bundi bwose bushoboka. Rero Canada n'ubundi ni nk'uko nari mbivuze mbere, ni intara y'Abongereza. Ni ukuvuga ngo umwami w'Ubwongereza ni nawe uyobora Canada. Buriya Canada ijambo rya nyuma rifitwe n'umwami w'Abongereza, kandi Abongereza ubu nabo ni igihugu cyangwa se ni empire ya decadence, deja ni empire yamaze kuvaho imbaraga zose. Ubwo rero gutunga igihugu nka Canada gikubye hafi kabiri ya Amerika ntabwo rwose byumvikana mu marembo ya Amerika, kandi Amerika ari itunze Canada. So rero n'abantu benshi barabivuga, kandi n'Abanyakanada ubwabo harimo aba-activiste bifuza yuko Canada aho kugira ngo ikomeze ibe ku Bongereza byaruta ikajya kuri Amerika. Reka duce mu ngingo zishobora kuba zakorohera Donald Trump kunyuramo kugira ngo Canada ibe annexe kuri Amerika. Urabona ari nk'izi strategy ashobora gukoresha ku buryo twashimangira yuko bishoboka? Mbere na mbere azamuye iriya misoro 25%, ubukungu bwa Canada bwose bwarindimuka, ndetse no muri guverinoma ya Justin Trudeau hari abantu benshi bamaze kwegura, nka vice premier ministre we yeguye, ndetse hariho n'ikibazo cy'uko Quebec yakwifuza noneho kuba independent, nabyo ubwabyo byatera umwiryane hagati y'Abanyakanada. So urumva rero
rwose iyo misoro yonyine ni igice kimwe cyatuma Canada yo yisabira yuko byaborohera kuruta uko noneho bakinjira muri Amerika, ku isoko rya Amerika ari intara ya Amerika, nk'uko n'ubu tubona n'ibindi bihugu byo mu bindi bice byireintegra bakishyira hamwe bakihuza ku neza bitabaye n'ingufu za gisirikare. Abe ari ikintu ukomojeho mu kanya uvuga uti dutangira kugeza kuvuga uti ibintu bishobora guhinduka uko isi yahoze kera ikongera igasa nk'aho igaruka muri ubwo buryo, ibyari Loni nk'uko byahoze mbere ari Société de Nation bikaba Loni, ibintu bikongera bigahinduka, ibihugu bikiyomeka ku bindi. Ndibaza nti Amerika irifata ikavuga ngo turashaka yuko iki gice kiza kikaba icyacu, za Panama turashaka kuzifata, Greenland turashaka kuyifata ikaza ikaba igice cyacu. Ariko iyo bigeze ku mugabane wa Afurika usanga ibihugu niba bibitinya, niba bitari ngombwa sinzi. Tugarutseho ku mugabane wa Afurika tubona ibihugu, kamfate nka example y'u Rwanda. U Rwanda tuzi yuko hari ahahoze hari aho u Rwanda cyangwa se hari n'abanyarwanda n'uyu munsi n'ubwo hahindutse mu bindi bihugu, urugero ni nko muri Kongo yo mu burasirazuba hari ibice byinshi tuzi ko byari iby'u Rwanda. Abe urareba ukabona kuvuga ngo amateka ashobora kuzisubira, ibintu bikongera bigahinduka. Urabona hari igihe gishobora kugera tukabona u Rwanda rwanze runini cyane. Ubwo mvanze ibintu, ariko reka tubihuze turebe ikintu kijyanye no kwaguka kw'ibihugu no gusubira inyuma kw'amateka. Ikiganiro tugitangire ntavuga ibyo ngibyo ko ibintu bizaguma uko byahoze, ahubwo nayo mvuze yuko ibintu bizahinduka. Tubona iyi faze turimo nuko ubu ngubu deja Nations Unies ya Guterres yamaze kuba coquille vide. Hashobora kuzabaho ikindi kintu, za BRICS ziri kubaho, n'ibindi bice byita Sud Global, na Afurika hari igihe kizajya hagira ijambo. Ibyo rero hari abashakashatsi, abageopolitologue, hari abahanuzi, hari ibiki, nuko hari imvugo ivuga ngo toute chose redeviendra comme auparavant. Ibintu byose byavuye ku murongo bizongera bisubire uko byahoze. Donc navuga ngo hari igihe cyangwa se n'ibyo bita renaissance, ugasanga habaga kera hari hateye ipantaro wenda hasi zitaratse zikavaho hakajyaho ipantaro zifashe uducupa siko babyita, ibyo bikazavaho tukazongera kubona amapantaro ataratse yagarutse, cyangwa se amafuro abantu bafite imisatsi. Donc ibintu bigenda byisubiramo. Ariko noneho iyo bigeze rero kuri ibyo by'amampire, uko ampire ziza zigasenyuka hakaza izindi, ibyo byose ni ibintu rwose bihoraho. Dufashe urugero, Ubuhinde tubuzi ubu ngubu, ariko Ubuhinde siko bwahoze. Ubuhinde bwahoze bugizwe na Pakistan, bugizwe na Bangladesh, yewe na za Nepal n'ibindi bihugu byose ubona b'Abahinde byari ikintu kimwe. Ariko Abongereza bacamo Ubuhinde bagendeye ku madini, Abahindu, Abayisilamu n'ibiki byose. Ubu tubona Ubuhinde bw'ubu sibwo bwari ubwa mbere y'1900, sibyo? So ku Rwanda rero byose birashoboka. U Rwanda etandi rufite y'umuco n'ikinyarwanda birahagije kuba byahinduka ikintu. Ariko abanyarwanda ubwabo ntabwo bashyize hamwe, kuko na Charte des Nations Unies yemerera yuko abantu aribo bakuhitiramo aho babarizwa. Burya iyo ni prerogative ifitwe n'abaturage. Turabona nka mouvement separatiste zo muri Donbass, bariya ni abantu bahoze kuri Ukraine, bo baba separatiste. Baravuga ati no, uhereye none ntabwo tukibarizwa kuri Ukraine. Burya ibyo ngibyo byari byemewe na Charte des Nations Unies. Abanyarwanda rero bashyize hamwe, nuko abenshi mbona nyine bafite ibikoma mu mutwe. Urumva hari umunyarwanda rwose ushimira yuko abari muri Mozambique babamereye nabi, rwose akishima cyane akidoga. Ariko ubundi
ibyo ni ibintu bisaba nyine abantu bashyize hamwe, bafite donc vision kandi bafite abarideri. Urabona nka Mongolia yigeze iba igihugu kinini cyane gifite ubuso busaga bwagera kuri miliyoni zingahe, hafi 5 kuzamura, yego miliyoni hafi. Bavaga hariya Mongolia bakagenda bagafata ku Burusiya, bagafata ahantu bafite ahantu hanini cyane, byakozwe na Gengis Khan. Ubugiriki ku gihe cya Alexander the Great bwigeze bubana bwo hafi isi yose. So iyo rero abantu bashyize hamwe bashyigikiye umuyobozi, ashobora kubageza ku bintu byinshi, kandi nk'uko nabivugaga byose birashoboka muri iyi si iri kwireteresa yuko ibihugu byakwishyira hamwe. Rega niyo igihugu kitafata ikindi cyangwa ngo kiyomekeye ikindi, ariko bwa buhahirane bugashoboka. Uko urabona hano muri Amerika ibitunguru abantu bo muri Pennsylvania barya bituruka muri Imperial ni muri California, hirya gato ya Arizona hari imirima minini cyane y'ibitunguru. Mu kwezi kwa 10 kwa 9 ibyo bitunguru babiri gutundwa bijyanwa muri East, abari ibirometero ibihumbi hafi 5,500 hafi 6. So ni gute rero Afurika itagira ubwo buhahirane ku buryo umuntu yaturuka Katanga kajya Kigali gutyo urujya n'uruza. So muri make rero hari ibyo tubona ubu ngubu Amerika ikagira izo ingerence yuko Afurika itagombye kwigenga kugira gute. Ibyo mu by'ukuri mu myaka mike iri imbere bizahinduka, ariko birasanga ngo tuzafite abayobozi nyine bagendana n'igihe. Abe, hari ikintu wari uvuze cya Pacte des Nations Unies cyemerera abaturage kuba bahitamo igihugu babarizwamo. Ndibaza nti abanyekongo bavuga ikinyarwanda buriya bashobora kubisaba bakavuga bati twebwe ntabwo dushingiye ku cyo amasezerano yo muri Loni avuga, inyandiko zo muri Loni, twe turashaka kubarizwa ku Rwanda. Ibyo bintu birashoboka yuko byaba barabyemerewe ku buryo byashoboka ibyo bintu nk'ibyo baramutse babigize mu bitekerezo byabo? Ega ikibazo gihari muri Afurika nuko mboni niyo principe, hejuru y'umukuru haba hari undi mukuru, ariko twebwe nko muri Afurika kugira ngo uyu movement ibeho, nkatwe tugire wenda tworiente intambara ko tubishaka, bisaba ngo habe hariho akoro cyangwa approval y'abantu bo muri West. Urumva icyo kintu rero gituma intambara itagendera ku muvuduko yagombye kubigenderaho. Nk'intambara dufite muri Nord Kivu, Sud Kivu no muri Est muri rusange na Ituri, yagombye ko ari intambara yarangiye, ariko bisaba ngo uko uteye intambwe gatoya, urumva habeho kuvuga ngo no ibi ntimubyemerewe, ibi murabyemerewe, cyangwa se nk'ariya amasezerano ya Nairobi. Burya hari amasezerano arimo n'igitutsi, kubona bavuga ngo kantonema ngo murasubira mu birunga hanyuma mubone muganire, abantu bakava za Mushaki bagasubira inyuma. Wabonaga ko ari ibintu birimo n'agasuzuguro kenshi cyane, ariko igihe ngewe uko mbibona ni igihe kirageze ko umuntu aba determine, agashikama ku cyemezo cye, agashikama kuri viziyo ye, ku buryo nawe abazungurega bagendera kuri bravure, bagendera ku gushamanga ufite. So muri make rero ushobora nabyo ni ibintu ugomba gukorana amakenga cyane, ubushishozi, kuko nyine iyo approval iba igomba kubanza kugira. Ubwo n'ubundi ni amasezerano, ni ukuvuga ngo tuzabakorera ibi n'ubundi, kuko n'intambara tubona muri za Sudani na zahe hose ni intambara zijyanye n'aba imperialiste bashaka kugabana umutungo kamere y'ibihugu byacu byo muri Afurika. Ibyo rero bituma ibihugu bitagira vision cyane cyane yo kurishepinga iyo mipaka basée sur la culture, basée ishingiye ku kuba hari abantu batuye wenda babarizwa mu gace runaka,
wenda abakongomani bavuga ikinyarwanda, ubundi mu by'ukuri ni abanyarwanda. Donatille bagombye kuba ari abanyarwanda ariko bahindutse abakongomani kubera iyo mipaka. Rero ubu ngubu ntabwo wavuga ngo urabigenza uko nguko mu gihe cyose abo banyaburayi cyangwa abanyamerika n'abandi bose batarabona yuko badohorera abantu. Uko urabona ukuntu Tshisekedi avuga yishongora yanga abanyarwanda, ntabwo bizahindukira ngo yanga u Rwanda, akunde abavuga ikinyarwanda bari mu burasirazuba bwa Kongo. Igihe cyari kigeze cy'uko n'ubundi abantu rwose ikibazo bakivuga mu izina ryacyo, noneho ikaba intambara yeruye, hakabaho nyine no kumenya ngo nuko nguko bimeze, n'amahanga akamenya noneho ngo ikibazo turi kugifata gutya, akavaho iriya findi rutwa na saro. Tugiye mu by'iwacu twavuga kuri Canada, nta kibazo, ni ibintu bifitanye isano. Canada ni example typique nziza y'ukuntu igihugu gishobora kwiyomekaho ikindi. Betrabe, tugana ku musozo, hari ijambo numvise uvuga inshuro 3, uvuga uta igihe kirageze. Igihe kirageze. Nibaza mu mutwe wanjye nti ese igihe kirageze ushingiye kuki, cyangwa ni icyifuzo, ni ibyifuzo ubona byagakwiye gukorwa, ariko koko igihe kirageze. Hari fagite zigaragaza ko igihe kigeze ngo ibyakorwaga n'abatinya kugira icyo bakora bagira icyo bakora uyu munsi, impingero zerekana ko igihe kigeze koko. Kugeza ubu ngubu ntabwo turamenya icyo kaye de doléance ya M23 mu byo batanga nk'ibyifuzo. Tugize amahirwe ibiganiro bikaba, ariko mu by'ukuri ubu ngubu noneho ni igihe kigeze cya franchise, kubwizanya ukuri, kwerura. Urumva buriya umuntu wakuburiye icyubahiro ukabona yuko nta mbaraga agufitiye, iyo ugiye kumusaba icyo wifuza kugira ngo ubone ubwisanzure bwawe, uvuga ingingo mbese uvuga umutwe w'ikibazo. So ubu rero birasaba ngo abantu bavuge ikibazo mu izina ryacyo, noneho aho bize Kinshasa ntitukibashaka, Kinshasa ntitukibashaka. Mutwibagirwe, mwibagirwe Est, mwibagirwe Goma, mwibagirwe Kivu, mwibagirwe Hanaha. Ubwo hasigaye n'ubundi ibyo barimo ntabwo ari intambara irasa imbuto, bari kurasa amabombe hagapfa abantu. So rero intambara ikerura ku mugaragaro, ni uko nguko ngewe mbyumva, kandi nkuko navuga ngo ni igihe kiranageze. Igihe kirageze. Hong Kong yasubiye ku Bushinwa, hari Taiwan iri hafi gusubira ku Bushinwa, hari Donbass yagiye ku Burusiya, nizo twavuga Canada, twatuvuze Greenland iyo izanajya kuri Amerika, twatuvuze Canal de Panama, uyo wenda ni igihugu kigenga ariko nacyo bagifata abanyamerika. So muri make natwe iwacu byashoboka. Hari Azerbaijan iherutse gutsinda intuza ya Karabakh yo muri Armenia, ariko nabo bari bise intambara mu izina ryayo. Urumva? So ngewe nkaba mbona yuko iyi ntambara y'iwacu uko itinda gufata isura yakagombye gufata, hari na bene wacu bibwira yuko mu by'ukuri ari abakongomani, bikanambabaza cyane uko ntabwo ari abakongomani, ni abanya Est bazabyakire gutyo. Kinshasa ntigeze itubera umuyobozi, ntigeze itubera kapitale. Nta na kimwe mu byakorewe muri Est kuva Kongo yabaho kigeze kigenwa na Kinshasa. Nta muti wavuye Kinshasa, nta mushahara wavuye Kinshasa, nta muhanda wavuye Kinshasa, nta na kimwe Kinshasa bavuga ko yamariye abantu no muri Est. So rero kuba ndi mu rwandophone, hanyuma nkumva yuko ndi fiere wa Tshisekedi na Kinshasa, rwose haba harimo ubumenyi buke bwo kumenya nyine imbibi, donc espace géographique igira ingaruka ki ku buzima bw'umuntu n'ahazaza he n'uburenganzira bwe. Ariko uzi kugenda wububa mu gihugu cyawe ahantu nkanjye
hariya muri este namenye ubwenge abantu bagitema amashyamba, ujya mu ishyamba ukavanaho inkoni nziza itaboneka ahandi. So ibyo byose rero ni nk'uko nabivuga, igihe kirageze kandi rwose mu gihe kizaza, kuko ibihe bigena ibintu kandi bizagenda neza. Ubwo rero dusubire kuri Canada tuyibazeho, hanyuma tunibaze no kuri Afurika byagenda gute kugira ngo abantu baredorese ibibazo byashyizweho n'abakoloni. Turimo turagana ku musozo Maître Abe, ariko sinabura kukubaza ikibazo. Utekereza ute, uretse kuvuga ngo abantu bararambiwe, abantu bashaka impinduka, utekereza iki ku kuboko kwa bagashaka bo hake bafite imbaraga kandi baba bashaka inyungu muri ibyo bibazo biba biri mu baturage by'umwihariko muri Afurika, ariko aho iwabo bakabikemura mu buryo bwabo? Abanyafurika ubona uku kuboko bakwigobotora bate mu magambo make? Abanyafurika ni uko nyine akenshi bajya ku buyobozi bashyizweho n'abo bazungu. Burya uzarebe umuntu uguhamagaye akagushyira ukicara imbere y'ameza ye akaguha amabwiriza, usohoka muri ofisi ugiye ku execute ibyo yakubwiye byose. Abenshi rero ni uko bagiye bajya ku buyobozi. Niyo mpamvu wabonaga Ruto bamuseka cyane igihe yari muri Amerika imbere ya Biden, hanyuma Biden akamwicaza ku ntebe, urumva, ukabona mbese ko ashaka kuba amaze kumubwira ibintu. So muri make u Rwanda buriya rwagize umwaku kuva rwabona independence. Abayoboye icyo gihe ntabwo bakomeje kwibaza ese u Rwanda rwa mbere rwari rumeze gute, ese abari hakurya y'imbibi bameze bate. Ariko urabona ko ubu ngubu abari mu Rwanda n'abari hanze connection iragenda igaruka cyane, nkuko nahoze mvuga ngo ibintu bizasubira uko byahoze. Ni mu myaka 10 iri imbere n'ubundi abazaba bari hanze y'u Rwanda, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'iburengerazuba, n'ubundi Gicumbi kizajya kiba Kigali kandi nta mbaraga zagiyeho. So ibyo byose rero kugira ngo Abanyafurika bavuge ibintu mu izina ryabyo ni uburenganzira bwabo, kuko umuzungu bimubwiye ikintu mu ishusho yacyo, ufite audacité, ufite gutinyuka, rwose ikintu mu kiganiraho, kuko nabo ibyabo ntabwo batinya kubivuga mu izina ryabyo. Kuko turabona Uburusiya bugeze aho bugeze, ni intambara bari aba Catherine the Greatest, wa muhampera w'umudamu, n'abandi bose ba Napoleon barageragezaga bagashaka kuntu n'ubu ngubu Uburayi bashaka gusenya Uburusiya. So rero kuri Afurika n'igihe ubuhahirane budashobotse ku neza no ku ntambara, iyo ntambara rwose yagira izina ryiza kandi ukayirwana ukayitsinda. Ni Maître Abe, turaganira ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni Connection TV, twarimo tureba ku ngingo irebana n'icyifuzo cya Donald Trump cyo gufata igihugu cya Canada kikaba cyaba leta ya 51 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Maître Abe, ndagushimiye. Mu Gifaransa baravuga ngo qui vivra verra. Reka tuzarebe ibizaba. C'est très bientôt mon cher. Ndagushimiye cyane ku mwanya waduhaye ukatuganiriza. Urakoze cyane. Ndabashimiye cyane namwe mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro, ndetse ibitekerezo byanyu nabyo ni ingenzi cyane ku cyo twarimo tuvugaho. Muhuze isi, muhuze ingero z'ibihari, uko twafashe urugero rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, turuhuza na Canada, turuhuza na Panama, turuhuza na Greenland, tubahuza n'Uburusiya, tubahuza n'ibindi bice bitandukanye by'isi, cyane cyane mu ngingo zirebana no kwiyomekaho, ariko kandi uko kwiyomekaho ibice bitandukanye n'abatuye muri ibyo bice bifite icyo bisobanuye mu bukungu n'iterambere ry'ibyo bice. Twagarutse mu Rwanda, tugaruka muri Kongo y'Iburasirazuba, aho muri Kongo y'Iburasirazuba by'umwihariko tuhafite abanyekongo bavuga ikinyarwanda, ariko kandi bemera ko ari abarwandafone n'ubundi ko bavuga ikinyarwanda. Amateka nayo yatumye bahinduka abanyekongo. Namubazaga niba bishoboka yuko kiriya gice gishobora kuba cyakongera kikaba icy'u Rwanda. Ibyo ni ukuganira. Wowe uko ubyumva ute? Twandikire muri commentaire ibitekerezo byawe, ukomeze ugire impera z'icyumweru nziza. Nitwiringiyimana Patience, ni Connection TV. Urebe ko wakoze subscribe, nubona utarabikora ubikore ukibyibuka. Ni support ikomeye kuri channel yacu. Mugire ibihe byiza.
cumugire ibihe byiza, cumugire ibihe byiza, cumugire. Nkuzana inzu yo gukodesha aho we n'abawe mukwiye kwishimira. Aha nkwerekeje ni muri Kanombe ahitwa ku Gasaraba. Haratuje, haratuwe ndetse haratekanye, ni hafi y'umuhanda. Ubwiza bw'inzu mpereye inyuma, amaso arakwihera. Temberana nanjye mu nzu nkwereka ibikoresho uzasangamo nuza kuhatura. Muri salo harimo buri kimwe cyose wakenera ngo wumve utekanye. Intebe nziza, ameza, televiziyo ya smart, amarido meza bitangaje ndetse na internet ikwira mu nzu hose. Reka nkwinjize mu byumba rero. Hasi no hejuru iyi nzu ifite ibyumba 4. Buri cyumba muri iyi nzu kirimo uburiri bugezweho, ubwiherero ndetse n'ibindi bikoresho nkenerwa mu cyumba nka garde-robe ndetse n'ibindi. Muri iyi nzu wateganyijwemo igikoni kiri ku rwego rwa mbere mu bikoni. Agahebuzo rero, iyi nzu ifite kamera z'umutekano imbere n'inyuma.